sesiynau'n Hafan 10 wedi cael eu trefnu fel rhan o gynllun Pontio'r Cenedlaethau, lle da ni wedi bod yn cydweithio fo'r rhai o'r tenantiaid yn Hafan 10 a phlant yr ysgol gynradd leol, sef Ysgol y Traeth yn Abermo. Mae cynllun Pontio'r Cenedlaethau wedi cael ei sefydlu'n gan uned llesiant Cyngor Gwynedd, a bwriad y cynllun ydy ddod â plant a phobl hŷn at ei gilydd yn eu cymunedau bydd y ddwy genhedlaeth. Yn ystod y sesiynau, mae'r plant a'r bobl hŷn wedi cael cyfle i ddysgu oddi wrth ei gilydd drwy rannu profiadau bywyd a gwybodaeth. Ond yn bwysicach na dim, maen nhw wedi cael cyfle i fwynhau cwmni gilydd. Ni yn Ysgol y Traeth. Ni wedi dod i Hafan 10 i chwarae gêm efo ffrindiau newydd. Well, I've enjoyed it. It's been very rewarding and very educating, actually. Even I've learnt a bit. There was a young lad here last week, the week before he was reading. Well, even at 72, I still like to be read to. And yes, it's been very rewarding, very educational as well. Yeah. Rydyn ni wedi gwneud cerdyn Nadolig yn Hafan 10. Ti wedi gwneud un i mam a dad. New channels, yes. The people of the town say Thoroughly enjoyed every moment that the children have been here. Because they said, well, naturally they're teaching me to floss. And I've promised that I'm going to practice. So next week when we go to school, I'm going to floss. Nadolig llawen i pawb yn Hafan 10.